Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Jual berapa mana yang jadi secara kebakut. Walau tidak banyak masa. Unong yalam Kaliang Persya, Hakasi Hills Autonomous District Council, Uba Titas W Khan, Ula Kura dan Yakamit, Namar Usngau Bitar Palat, Baka Jingwanra ke Executive Committee Yakamang Tingka, Lani ke Budget, Kamlong ke Basyai, Ula Bu Jingkeliru ya ke Executive Committee, Balayalam, Daka Voice of the People Party, Daka Baong, Ba Pijuelab Banwanra ya ke Sensyar ke Bakhoj, Handrai Mentapat Tang Yakamang Tingkaru Kamsyai, Bat Khadu, U Chairman Jongka ke HDC, Uhapan Pensangyan Oswa ya ke Dorbar, Namar Kiliang Persya Kilanyon Siapa Palat. Kamsyai ini, nikmat penwanra ya ke budget ke Basyai. Jual berapa mana yang jadi secara kebakut. Walau tidak banyak masa. Nikmat yang jadi sana benar-benar. So benar-benar mengimpor. Cannot mislead in a house. You can mislead people, but you cannot mislead this house. Hingga penyalam peperangan yang kini begini. Kini kejinja ke pengipat juga, manusia. Lain-lain. Sampai. Mentah dipandangin ke, kebaca dia pun kini mengenai manfaat. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.